Fatal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. Mai so tapo inga Atamua matina matua. Tela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tula malo le soifua o sinen fa. Mai le whamasinonga i mulinu uile songa fua lua sultolo i uni, lua o lua lima na toe fo ia tu lea li leo leo ia Jordan Sale. Ma video lea na polo ia i le whamasinonga i le sfreile taluai, e avatu ata sa ta ua ila na moli mau. O le video sa faali o le van lea na savali atu ia i le taifau ma tātalo na siu. O le ata lea o le van, sa ulua i faali e leo leo li lua o lua tasi o maa salumia na la vea aitu au maletino. Peitai. Ile mole maua Jordan Sale lona taltonunga a mawane le van lea o le taavale tonu lava lea e manatu na lave ai tu au. O le taifau na tata ane le siu ile sa solo le muatu o le van e manatu Jordan sa tele sana mea aina maua mai lalo le van. Peitai na tawatu ia ele loia a Samuelu o Samoa lava ia e tele taifau e mulimuli taavale. Mai lea i fo isa sila fia whaapito o lea ali ileo leo e na teilo ai a mionga mea ola. Ai tali Jordan, o mea umana e tatau o nei loa ele tangata sue. Na ia to e tatai ane fo ile mta upua fo mai saina, na wa ai ile ata o manu anga o tu au, whapea o se taavale maua lalo na lave ai, peitai. O le namana tu o fo mai saina, e o mai wa uma o na teu tu au, ele e iai pewa ai fo i ile whaalavlave, ma ele ai fo i ni wha maunga, po salato li potina whaia, ma avane ile wha amasinonga. Inisio tala na o le whaasolonga o mōli mau i le sunga le ala i pule rimoni a iafi o lo tua ia i videos o whaatala noanga a Samuelu i lunga o le Facebook. Na tāua wa i nā tua inga uma Samuelu whaasanga i ale ala, maia te ena le vaenga o tāua i Samuelu na alu i le whale o le ala ma la tala noa, ma tāua ne le ala o mei le to alua o Frankie Sala i le tāvale, ma tāngoi a vane le tupe i a teia. Te ena malo se le ala le nā vaenga o le video o Samuelu. Na toe ta ane leisi vaenga o le video o taua i Samuelu, lo na toe fo i ale ala ma tau iai o lo o iate i lava le la au. Mai o lo i tonu lava o le telefoni, ma tala o le la tau pulpulenga sa ia pu e le telefoni ma vane ai ele ala leisi tupe iate ia. O lo te ena fo ele ala sana fa upunga ia Samuelu e peo na moli mau Samuelu. Sa fa ia tu le ala pe ma fai ona ia tau fia lea mea. Ma vatu ele tupe iwa afetala ma sa fai iai. E avatu le taavale le Land Cruiser, ma ia, ai whaiane le ala, se umal palota. Te ena malo se le ala le nā whamtalanga Samuelu e le tupu. Ma ia ta ufoi, o ia e na te le whaiani fuala au whaasaina. Nā tangiane ai foi ma le whaatala sua ase leo na whaia Samuelu i le taimi o le suenga walawa nā tupe. Oro te ena fo ele ala se tau pulpulenga e whasioti la auli ma olo e peo na mōli mau Samuelu i le video. Sa tau mawhai atu lea lai whamatala le lato so tanga i leo langa nei. Mawhai pule ia olo ma la auli peita in ta uatu ia i lelo ia Samuelu. E le se so tanga o nā mea tala noa ne ai lea la. Ma toe tā ne ai leisi fo i video. O le lea ne ai ilunga le lu ia Samuelu ia lea la ia luatu la te o le whamsinonga. O le whana na avantu ia te ia e lua kilipa na whaatonua ia e whana leisi tau me sina. Ai o leisi e whana le Robert Louis e whai ei functions e mawai. Te ele ala ele i tupu lava nā tala noanga ma Samuelu. Ai ile lua o lua tasi sa maona ne ai tala o le hit and run o le van maia. Mai na tele imana tua lava sava ai mua ia Samuelu. Ai ele tangata whaapea sa alua tu ia iulai. Ina mua ia whaamatala atu e whainga luenga ia e sau. Na ia mana tua i loa fōlinga ia. Ma whaawa waile tala le ala. Na whai mai loa ngā lue ia e sau, whai mai o ia e fia tala noa i le otio tu au. O le taimile nā sa ia tulia ese ai loa malona fale e alu i leo. Peitai, na te ena ele ala ele ai sana ta avale Land Cruiser o le luafe suluiva sa la vea ai lo nā tali i avele insurance ma le loa po o fea ua o atu ia i nā ta avale. Peitai o whaamtalanga umale ala e peo na ia tau tu sa whaamau uma i ana whaamtalanga i leo. Na tu atu iai ele lo ia Samuelu ele ai mani whaamau ngā leo. O mauane i le whailalo ia leo. Whaapena fo i ala tau. Ma ia whaamtala i e tele tangata o atu i lona whale a wā o ia o le whaipule. E matala lona whale i tangata o atu mo le sosoani. Ma e nā te le manatua umatangata. O vaenga umalava o lo o tā uailunga. Sa atu i fesili i le ala e lo ia Samuelu. Ma ia te ena umalava le sao o tua inga oilunga o le video. Peitai. E le aimani wha maunga wana whaamtalanga.
Ma ia ta watu ilo ia o ia o lewa ona whaatali le aso le whaamsinonga se i whaamama lona ingoa ma le whaamaina o lona ainga. Ai o ia ele ialu i le whaamsinonga e tali is a hit and run a wa kilia lava lona ingoa i le lua olua tasi su e ngā leo leo. Pei ta ina tele i fia tali ina le fasili, pe na alu e whaatu ese ma ave se tupe i le aingo tu au. E ina ua fasilingia le ala e KC Richard. Po la na fsosoani na mafuai o na molia la auli a e tali le ala na o le whaatasi lava o na alu i leo leo. Ma tu ua tu iaia le loia Samuel o lau tangi le moi wa afuai o na o mai nei. Pei ta ina tali le ala au e te tua ia u le pepelo ma tu e whaafo ia tua upu ilo ngutu. You wouldn't like it if I put you as a white trash. You earn respect, you're given respect. Ile ava watua le ala, ile lo ia Samuelu. Taimile wa te ale afol tolu, an amata le molma wale ala, mai ile te ole se fulutasi le tai au, tau fia, ile tu ifasili, an KC Richard Martin, ia le ala, mo se 5 minute. Mamulmulia ne ai atu ese le ala, saying, I'm truly sorry for being rude to the lawyer. I'll take it back. I say my apology and I won't say it again. Ma fautua i nai loa, ele whaamsino le fionga talasa atua sa angalo ia, ele whaasolonga o lato, sili mal file mu, ma wha umai loa le mōli mau o le ala, ai wala au leisi mōli mau, o le li o ngalue le ofisa o ta vale afi. Inisi o tala e ono sulfitu, sui ua whaulfale alo ia le ofisa o leo leo, whale pui puimto e fuata inga le mai ai, o le whaatautonga sa whaia i le tai au, i le whaamsinonga whaitu malo i Samoa. O nisi au leo leo fau, i le lua sulfitu tamaita i mali e to fas fulolo avea nei ma leo leo, whaatasiai mali e lua se fulu leo leo toi fuata ina. I lumo le fionga il whaamsino ma tautia leo ta Raymond Schuster, na whaiaia i latou na whaaululu iai, a latou tautonga o le tautua ma whaailonga ina ai le amatanga o latou ngā ruenga whaaltula whono. Whaamnatu atu il whaamsino i ofisa fau, le tiute mamafa o lo latou tau avea nei, o le avea ma leo leo e siliatu na ilo na o se ngā ruenga, o se tau tironga i pui al tula whono tangata. Ma latou mea tō tina o tsai au na ia i latou e aua na i whaonga se lo latou malosi. Sauno fo ile li whaaton sili a soa junior wa alotu e whaaftaia le fionga le li whaamsino, i upu wha malosi ma ia whaamnatu atu, ile au ofisa ia whaia pēr le mea tonu ma ia whaamua le atua, i mea umalatou te whai. Le aso whareile aso whao yu lai, o le a whaia ile sauninga o le whaau unga o sui fōi mota o le Police Academy ta whaingata. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso, e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo iaso atai au se wha poponga, ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.